moments later. Yes, I doesn't. That's but sini MLA vegetable A few moments later. so Agortola ni Sumayo Supakya Sumay ni bridge on here then mana also itu gathering like rasta ruko hai ini gari semua orang Supangan gari solis mayang oi gari Talke busuk bajeka 6 o'clock nih, 5:45. Nah, busuk bagari start maliang. The next morning. Hello guys, kung morning walk kai tung para ni sinari nai. Ta kasi siari hai itu. Ike joy kumani. No. Sisini vai si joy kumano. Siari de tamu siari hai bluna. Siari. Yang dikhe keto khaijal dia mang separa khali. Ayer robusu miketun. Chomuni, tahu chomuni hipanai chomuni no, sunai raja chomuni. Sujan bilang. Sujan ya bungkus. Mau tanya tu hati kesang mau tanya. Soitan para, bilasung para ndung tamba. Bilasung ya, apa mau bilasung ini pak? Yang tang bilasung para, tugan puri to kari kai. Bo asalai Christian, Sandel kaya, mereka maya semua. Ayah semua, tarik ke mana? Sahaja. Headmaster. Food center. Seinstable. Tahu saris rekas. Kania satu. A few hours later. Merina Krishna suit. Kendrong bung busuk sing kamu sagar deh. Teron is 26 Sunai Bazar JP School. Ini kau makari tan simna to makari. Simna to makari. Kendrong je Tero number. Na teron is 26. Ikle tero ni sabis suja gari go. Ini center. Ikle center. Borok sekali ke. So 953. Total 953. Tak bisa roza ka? Lartawa. Tahu 50% besi. 500 jana. 50% besi hamle. 50%. Good dero ba kya? Borok de bang. Tasu di borok pai kya sa phai tam phai lia. Khunga phale phaijo ja khada moi kri bang sai jo haram leta Ta hme ta ko sa kon de. Ta ke borok sekali. Borok kri di por. 12 ta. Jaksina sorry haya deh. Ini saya putro napai. Nggak putro napai. Hah? ma bai phayon sade Putro napai. logi phayon sade Kok maya nak? Kok berapa usia deh? buji wo saya lai Wang sasing kenam. Kaki berapa bang tak kira beri nilai. Selain nilai juga sekali. Yang aman phadi ya hadi besar banget tuh jadi. nangge hadi There is a concession. Ini kira apa ya? tao siru nai Election boot roy peka. Ikle color nuka blue color. Huya ba kesunto. Age huya roy peka. Kita boot roy peka. No thanks. A few hours later.